Yada say yamo kwa baby Adom TV. Bedroom jumadi yi eso yashase 5:30 pepepe sa Adom TV. Bedroom na Adom TV no de yegina so sa 24/7. Yempon na bedroom de yeba 5:30 enum ene yede agege wo sebe ye be Kenya wo spirit no wotimi akenya ho asori na yebonwum no a 5:45 Apostle Dr. Nita Ekutego ba na wabehye nyina nkran owi a news no ba ti news ne na ye wi a ene die mo ya begina ha ede de bon krata no ene Adom online stories no eto so ede amount Minura Asante da ko ene gina ha anopei ti radio for 97.1 yenchia mo ne mamo akwaba na memo ache papa na ene na watch denti ka yenye a minute silence emfama ebuhye ya hwere won mu ene na watch pepepe ya wiem hye konya nkwanhia ya de hye nwotwe ene wato na nan mo nsie nti ba bia wo bia no yenye 1 minute silence emfanye nkaidum emawo Radin phone cra NCE and Famaye. I'm a watch be my Majoso. Mwakaba, so be a boko. Oh, well, you're not going to be a boko. But any boko, you see, making kind, the vice president, actually, Hannah making kind, you soon nearby. I have a difficulty. Meaning, baby, a person could do as on my teacher, the manual somebody. And the vice president continuously was consistent with Nkoma Wodi, but the practicability of Nkoma Wodi, I had near my. You know, say, Yempeja Yemumro, a man your sema and ye papa. Yempeja Yemu Emro Susa, baby, ampa, a man your semo, in Chino de Bienio. Nemum, a man your sema, a day of mine, a dinipa, a dear Juma. Echo or say any or how near what chilimu. It is only in this country no be ye ubi bonia, a ye ubi deno or bonism. A some two be no shares no prayer and a quansoa, na you be there. Because of partisanship. And rather mechanic and the message you almost for the past 6 years. Ubi any who better to the Ghana man. Ana sa Ghana na menu mi ya so ho daye in a democratic dispensation almost 40 years in sa Ghana no obia ntimi mehhehye mayen Ghana ya dihua ho nsem ya pomuden ho nsem ya kwan ho nsem ya nsuo ho nsem ya dan ho nsem enipa enye adwuma ya tituru mabunu sa Ghana na epese ya twa nimfonyini wo all manifestos mu ene ya adwene mu no se ya hwehwe adwene na nkase o esanse agea tu se sa Ghana we ne paint no obi a wo paade bi atise no sa kwantempo we na se ofa so no ya mfa so sa ne ye fa han si na ye se kwantempo ba be kan abosa kwantempo ma that be is not true nti ye ka na ya dan ye chiama no ne ye pese ade ne ye so dan ne chiama nti ebe na be don't go here ne akoho ne akɔkyerɛkyerɛm because yɛgyina amanyo sem so ne akyerɛkyerɛm and it favors us today. Aren't we seeing that even our agencies are more independent? No? And it seems like there is no independent body in this country again. Debbie. Ade ba ne yesoso. Do the fancy free 1992. Na eba intro twa e amanyo sem ne yesoso. Ateni ne yesoso. Meyi wadi. Esi amanyo sem ne yesoso. Eti ni nyina bewo ana aye mpanyimfo ya ntenase ya because nya nkwada wo se ya ntenase na ya nkase dabi se pa sembre santin we di aye ho a na di abedu sam pempenso we eninia na ya nya ya na ya have a better path to charter. I promise you there's no new Ghana. It's going to get worse and more dirtier. Sesia na yebeti chile dia. Sesia na sentrofo be dia. Sesia na businessman ne be dia, sesia na politician ne be dia. Sesia na be NDC MPP ne be dia. Sesia na wo ali adwuma show on behalf of Ghana o be dia. Misro
and not down who does a Ghana for be back. In fact, say, what do you say? Ghana for front, Ebony, Ghana, Ebeko, and we hear change and the year, any of which never be able to. There's absolutely dim light. If we don't open up the light for it to become brighter, not a dim scene of darkness in one hour. Baby, a soon cabby will be an near crowd. You bet my pim no crowd, was a tianoso. Mesremo, Mesremo, Mesremo. Mama yen hwe ya na montuo ne ye ne ye ne ye kasa yi. No kure se biribia da obonefo ne pe anim guase na hwe ase. But we contribute a chunk to it. A chunk. Na dia betom kura so ye social media teni ne ma dwene ho am. Na we dey so na pa na ka kire kwabna san say o bompa is onye ohwe onka wasem onka onye ohwe ya so so saa nya ne ya so so enti enne no obi ka bi no say ye wonwa bra na obi ka bi na wo say twini paso I say twini paso adna wo didi panimu atem bibia ye bia me say em sem we kura de em se unya akukuduro e hwe hwe onye na unya akukuduro na o ka che ne se ana se akukuduro ne se wo mehu se he fa na me kana me so beti yes ojina wani so wontumi nka a word entity na wo your potem me say once we lose our identity that's why sometimes I mean some members because all these asema be victims yeah me Adom na ewie fia that there are no victims again there's Ghana and ubehu di be si o Ghana obia no ti say hon konkon obia asa aboto obia ehu kakra bia chi obia boa eni ne na wo tweda bia boa there yan yenua no mo makohwere mo nkwa ne mane na obia boa oze obia mu azi obia say o chia no kra say hon konkon chi nyame mo ho nyame mo ne wan ban ayu akotena ho adidi atem how can you do this? We are so deceptive. We are so dishonest. We are not principled from A to Z. Because penny no cry yenti akra no because a penny ye dey so ye. Emu ade na onim se no kra so ka ho ti ama ye nkwa na aye short. E dim penny fo atem. The space na I'm telling you education wise and you tipen no. If you let's clear all these stuffs. Me person can say, would nipa bia na we rational human being. I didn't tell you if you tipen crazy did not. I didn't. I said did you attempt a solution? I don't know said did you attempt a solution to your problem? Yeah. Because only na nya adwen kronti so did not attempt. Now to make some powerful new what we say no ba kokura anim. E so the internet so. Mesremo. Na ekọ. Mesremo. We hear youth of today. Mesremo. We hear ne mpanyefo bi so. Manu mu kasa. Mesremo. Because Shana Papa na new message o dwene ho afia. Uko hospital major hospitals no the challenges there. Wo ho nye kuma. Eno kwa ya deso akra because ya de ye ultimate say we there will see uti onai obefa briefing kakra. Na wo wia na abo say no don't waste too much energy on partisanship. Let's solve problems na practical no. Say you do warfare say you do nana you do dofo bia kodu no doctor nurse everybody oh yeah chiro edru mo pe bi ni ho in fact edru to the extent that even edru ya chiro mo say ko pe bi to no hospital no eno so no ubechia twa ho sa so what for muda ubebu nipa me say mo adaruma we can't do this again. We can't do this again. We can't do this again. Baby, you are contributing towards Ghana. Do the same now in your frame. Also, they are Ghana. Who are we? Oh, yes, when you see fast to do, who share your mother from? Naema. Say. Yeah, so dishonest. Landry ni kura to atade na ohina na so battles there. No, they are frown your man. On can't so me we no. And I say why we are so dishonest. Very dishonest. O man be a trouser di anim kan. Ye nio intro that ntatu so. Esu na ye display no. Enye so adi mpuntu ni nkoso ba. Just for a season. It's not good. It's not good. And sometimes, a man you're 70, untimi who they are because I'm paying phones who they are not acting.
Rather no cry ye piapia wo ye so much in ye so ni putupa. They are not acting. And wo gusu no ye. They are not acting. Yenye hwe yi. Oh, yenye hwe yi. Mumie mu ade. I'm telling you. Ne emre ye ho ase. Na rade hwe no so mfa nhira ye. And then yarwa nkobo bebre fa na ye girigina we. Honestly. Me I'm interested to see about again because if we don't tackle the basis of our challenge, obi opepa obi di ye adwuma mo manga when ya odo ne opepa fa ye adwuma magana, how do we even improve? They be adameka man paying the otua ho say ana wa appoint me ne afia say ye hwe enyina na nema no de afia ye ne de me ye no eno ne be man paying modern bono aso ani na Ghana mpunju na ko na afia na mbenkum na mfa no bi ekeka na ye no asemi di kan ye yeah Komadina ne kaneshia kwabrane mu edi dwa wo kwan hu atrofrofo age kwan aboso a se kwan ni nyina 2 ayin lace no abai 1 ayi half mpo na bo hu muso na kwakọ obi ne magu wanye careful ka na fa na what is happening we ni monso mampani na mfiri ayi ho jubili ho emeka me waye wa na musifo ho so bia fo ye da dwuma kwabra Kenya ne kasa yo. Yes, teacher for, doctor for, central for, mo boy who buy or mine mum pay for. Yes, sir. Nanya ye ni na a tranton. Yes, sir. Akra wu ko suku. We are there Caesars. And the Sunday manema no. E show. E he fa ne yedri, e he ne yakoi. En kranke to a, we show ho. Ntu nu nyonku nya argument kakra bi anti ase nya adwuma no watwe wo ku obi de hia ya wo ku ni wieye no we move bibia sa ba no ma ya che no akra na nipa na waku no waba na chese na the next resort so be what challenge and so obeku mobi awafo no awon yire ne mpena se hwan awon se kan no bi so ahwi ase da gu ne so ehe ne yakwe ye de asama edi asama ene nipa ntimi nya nuhu enipa ntimi nya abadaye mba ne nua nipa woku ni ato oku obi a woku ni sese bi abo akokọ wonwu feeling bia wakoje obi ho sika 2k akumobi free because of 2000 mesremo woku obi de hie mesremo mumie hwe ye ni nyina so kwabre ye ni bere. Well, say Oman so on shisha. Nyoma yeke ebi wo ba bia owi ase. O ba bia. Na so shisha egu akrom ne ye hwese ye de shisha ne be ye adwuma. Na ye nkwa hwehwemu. Na wo upie free multimedia kwema zebra course account mutimi eja chochochochocho na wo so. Na wo fi Ghana hiemu a onko ye sa chochochocho no wa wo. Ana onye. Kwa mrade ye adwuma. Aha so nya adwuma. Timpen verse obese atwa pa. Ye ka no de wo se wato wo tenten afa ofie ho. Nti en kan. Nti wo no de ekoso bia. Na o ma na wa wo mo so wato wo tenten afa mama awona. Mesi e de ya okwakohia wo bi. What to de yi o. Yeah. Nti sa wo ba bosi obi a. Avia obman mu aye chichi na obi amani asa obi. Me no wo hai se me ye papa en munyam ni ba ho. Se me ye mfom so nti wo ho kwan se. Me so enkoi o ka kire me. Me sure say ambrase mo. Mitimi gitumu. Ene obi nka obi ba wo. Obi nka obi ba asem. Na first tete no pa me mani fi me nkra bra mu. If you dif all abetia wo. But na wo kotia ho. For headlines is the same. They say we no ye Dr. Makoliva wo kasa kevo na kasa kire. Odi Dr. Omanebo amaho adanse. De kesi ayahwere. Nti oba ho a eno wo ho akwatia nso NDC so mo be contest omugina mu die de nti eno so can't believe it. I pray that ehu asem sa akwatia contest yeah ensan kofa you know sometimes eno na metie ye pay kwasi agima wo Adom News na o kira adwen so ne MPP amanyuku no enya adwen se omonko tamale na say no problem maybe adwen kitua bi a memi hu se eda ho no se August unyame akasa akire okwan bebre so ye be kwa akwatie ye nya nruye no kwa no afanu mienu na omudi titu ye pa wo amanyo sem MPP ni sem omo kasa ya omo keka no eye kasa kianiki ye ngase se nyame amema we buru nsam bebem kianiki se omo primo makoma se di omo be ya na omo be ye it sometimes you know besipani na aban a certain level of wisdom ebe boama wa avoid obi an nse kutwa centronia dey say ko woni eno ye ntrese
by election, they're part of our democratic president. Nobody wants to compromise. But you can avoid certain things. Because the amount when now be can avoid because say Myanmar kumaku do naya yekobo ho ban me akoto aba. Sa Myandu dum kono rather. Yentimi amabambo na ndimu enwie peyo. Na a whole constituency yekoje makoto aba. Ewie da mo se ai de bonkrata no nyina no na ejina ewuo no from letini e fa kwanya isodi we so e ka ho se be ye nyina ye betutu ye hu ye hofo ebia na refi ebia na wo busuani bi waye no kokokota. I think the most important thing this morning is that the president says he said omabofoto e dia ma the gallant 8. Yeah, let's suggest my president being any team. They should go beyond the donation of General Civil. So what I say, consider something for the family. The family and Bibia anyway escape my replacement. It's not true. Money cannot replace. The financial teams are all for me, basically. Ne dachi and akon. Te said ye nwotwe na Ghana somo mo a akoya de bisi basa no eno kwa se nya ho kasa eno ano no emfancy yada say yakwa agudie mu nsa America said what it was so health tips and also made for 5 minutes yeah in chair after sports na no so what e bi new party ene yakasa fa ho yakwa ba agudie mu nsam etwa so